Kathoshe mwanya muno kiwe mutugi wa Kareno ntobo riboti utugita na mbere ni ati koti ya Nyeri nende ni aretete ogambi thirikari ya kaunti ya Meru na kwithire kiamura uchokwa nguine kwa bithaa Silas Gitonga Akubo. Koti ya murete Akubo ethire aishoka kwa nguine na ruwa muno na inya mandaraka yawe akingu yake ethire akina makwa ibetete na mbere no tariria ati kubuta ngui kwawe gutaithire gukibwithwa na njira irebatere. Thank you. Batuka tukwenda kuiboya muno ke murungu no ntobaru ari tuma kwendia wa brother Silas Akubu Gitonga na aranyeri narua ko kari na case era ya kwamua mantu yara ekeri ni Virginia Kaweria na ngavana wa Meru na Miriti ati maratachi yawe ya kithomo yari fake kana ka fake iterera andikirwo ende tukura mwathani iboya no ntokotie kuru ati file yawe kekeri maratachi ya urongo na court ya ru ati achoku nguene yawe era andiki ya license ya liquor license immediately na costi eamba nare ariwe ko tukwenda kura murungu iboya no ntoba kuroma na wa brother Akubu na ikatu engavana kinya barabange bombe abutete na atesete kinya bo bachoka na kinya we ntuku emwe mathina yarone ti babange kinya we ayona na iboya